Fatalo fatu Amerika Samoa lau whaafonga mai le nevaenga o le aoli, le aoli nei o lau sapati pa ia, whengai fo ili tātou o tunu, ia ma malolonga o le nei a sae mai se le whaai unga o le nei vai aso. Lau tō ona nei tau pa u tau le ave toluono. Ia, o lea ua alua tu sao whaasalaunga le tala le ta ui, mai le no whanga tu tonu le nei, o le Fast Studio, i tuana i mato nei. Mai moli ele whaaftai tele le fionga i le taitai o le vaenga whaapwhai e le Fast whaatutua i le tua Samoa o tasi. Le fionga i lauli e le mali e toa le watea polata i vau Fossey Smith. Ia o mawhai o na whaavanoina le nei awala o fiso te inga. E tu ina tu sao ai e tātou whaasalau. Awala mai mo mai Amerika Samoa tutuila mamanua. Ia me se foi so se Amerika Samoa po so se Samoa. O lo mai mo mai i stete limas fulu e o le United States. Ia whaatasi ai Mauna Territory. O le Neipol Kalame, ia o le a tutonu, mawili tonu le ifi o le te maitai. Ia i se whaafelo inga le fionga. I le lauli e le mali e toa. O le tai o le vaenga whaupwhai o le Fast. Po le whaatutua i le tua Samoa wa tasi. I le nei vaenga o a tātou whaasalaunga. So i fua manuia i lau fionga i lauli e le mali e toa malo? Ia, le nganga whaalolo e whatalo whatuai. I lau tō whātau pa u, whonga fo il tātou Pol Kalame. Tala le ta ui. Mai le tātou malo Amerika Samoa, pāwhtai le tua. Mo volnia wano tā ua tātou whisir whai i whanua. Ia, e whatalo whatuai le pa ia man mamalu o sio tātou tanu. O maua nei whaasalaunga tu sao. Tu i tu mua nei, Samoa nei. Ia, whatalo whatuai le ngang whaaloalo. Pa ia mal mamalu tātou wā whaafenga iei tu tuila mamanua. Ia manatu lo uto walo i malolonga ia matapua inga o sapati le nei aso. Ai whaaftai le tu o maul nei lau tā ua o nol whaatala ula mai e le tofai atau pau. O sin teimi tātou whelo iei. Whapa iatu i outulanga pa ia mamalu masani whaaleanga nu. Pa ia lewa lea wāsua ma le vai whanua. Fo mai tulangi sa ole masale amua. Ia ma le launiu na sa e lua. Ta ma le manua tele ma le whaaleanga folo le motu. To o le whale ula. Ia ma le la au nā matasi. A ta lofa atu fo i pa ia i nofo a whawhengainga. Tātou motu sa. Mai se tuila ma manua a toi sa whawhenga taulangi. So se whatawhai taulanga. O loo mai mo mai matapua ia le tātou wasu sa pati le nei. Patalo fatu fo le pa ia ma le mamalu maulunga o Samoa lo lalam papa au. Ia tunu mau ta whaifia. Lalulangi mo mel nei whasalaunga. Patalo fatu le ngang whaaloalo. Ia ua mātou whatasi maali itia fo i whanua le. Taunu mai le whainga malanga. Tō whai atau pa umala na walesi whasalalau. Ia ona o whaatulangana lava o talanoanga. Mea whaulo tula i mai nei teimi so tātou atanu. Talo fatau pau. Malor se fu manuia i lo fionga i le lauli le mali e toa. Sa tali Amerika Samoa i le whainga malanga lau fionga ma le vaenga whaupwhai. I le vai aso o mawai, ia peitai o whaafosei o na Yesu inga. En whai o nei sa unua le vaenga na o whaafonga mai si o mātou motu i tutuila mamnu. Ia, e mo lava na suatu vai malu i puenga o na wale mwhai whaatau nuina le malanga. Sa tau mwhai e tu lava i le nganga autu ia mau se whailo inga e le ngata i le whaaleanga nu. Ia e tainane fo le tapua inga le whainga malo. Sa mana tu lava e mau se whailo inga ma le fionga le teitai o le whainga malo le kovana ma lutena kovana. Tainane fo e le pelestene a olsenate, whainga whangwhtalai. Sui malu umole mota ona yelo mato teletonunga ta wal tato filo alo lo mal fainga filinga sa moila na fainga filinga masina nei ai wole ma fain fa tanuina ia ono le fa la lava mai o tutu no le ma lo fiel fa mai bona idi sa mato to ke tu na ia silial pui elo tong fitia mana tu foi ia o lero loma le whainga whiwhiringa se manu lefto a matu tu e foi mai whanua. Peitai ia sa mana tu e siri lava le maui mele lei.
le ana lailona toe tafa le finagalo toe fetuunaʻi ia e faamalūlū atu le tatou atunuu uma e ia le talitonuga o Samoa uma o loo lala mapapa'au i tutuila mamanua o le avanoa sa taumafai atu ai o se tatou feiloaʻiga e fa'ai'u ai le fesilafa'iga Samoa atoa tumua mapule ia e le o ta'u esea le tapu ai mamao mai sa mo isa'e ma sa mo isifo le aiga pe o tatou upu masani o lona uiga e tauana matou atu ia e maise fo'i o le upu e fai'ifaiga malo e so'otuli o lo'o so'oso'o tau'au ma o lo'o so'otino ma militino ma nuti mea fa'atasi e tatauana failetala ui o lea o matou manatu e tolopō e lē o fa'aleaogaina e tolopō se'i uma le faiga filifiliga ia ona feiloa i lea o le agaga fa'aloalo ia e fa'amalūlū atu ai ona ua le mafaina fa'ataunuina le faiga malaga a o lo'o tolopō se'i mae'a le faiga filifiliga o lo'o loloma nei fai se ai tate le ianga ia tu le loloto o tatala noanga lau fionga la u le manito fai sau noanga fai to oto i elva fa up fai te min nei ian suita va fa fonga mai foi tuila manua ia ua mai le savalinga lo ia 5 suta situ malo 2 ia pule a 3 suta situ mua ele isi tu malo matou tile i urfale ai maia uma mai tu malo uma 2 sala fai 3 suta situ mo nei ma uma ai ala fisi fa ingrana mali ora matou a manu lautile amatanga ele mafai na matou la loa e taua va mea al fainga palota ele fisilingia se fina ngalo le tunu mali o mana matou ta pena matou i tulanga ona vatau ma me ta pena e pei fo ta pena il fa mo lo felu sutasi ai ono me o tutupu ma fa afita uli tu le mai mo luta taun fa mtare le tunu mali ai se me o tonu o le vanga fa fa me le tupu te mi nei o la le sita pena ngai na ia oni tu tupu o la alfa mo o la po la alfa manino ngo me ia le o mautonu po fersao la le fo o te tau te latu ia matula ia tu le me o lo ia le vai ngato tele to los fulu leile ya e pe ese le ngono o la to le wa fa o ese malvang fa fai o tu ngonga la ia tau no mama ma sa mo a manino le matole vai ya o to altai o lo matole tari do nunga ma el fa mo o la lena na mana tu e tau on sa valia fa aftai ai fa malo ai tapo inga martalo la ngai le fengo fiele fa lo na mai lua felu sutasi ele fengo fie mai matou te manatu fo ele tau na matou alo tamala pe tadia fa tumtumulima e tau na matou fo i fanua feltala ele fa ia la ilungo televise mo penga te pailang mali e te tau na sau fa fai le fai le fesile fa inga fa afsanga i fesili mai tariatu ina e manino le matala vai o mena la le sa fai 5 vai aso terwai le sa mato fa so poile tu ato o mala a te pawal melena le ifata no ino felo inga tu tuila mamanu ele la titi ona le mato mai tau tu lo lava o amerika le malo tele le e va ia si o tato motu tu tuila mamanu o le malo tele o le mato la mai tau o le malo tele le torso minute le tatou te vai fafta mali ai o lo lalai le pai o Samoa ele ese Samoa sai ese Samoa sif o le matou turi mata inga nana na wai fifi lo ele nga tele wo mai le talsanga al stakis e fia felo na matoyo talia mananga fa lo ona ya ele la titil tupele ai e sawi vai so ele la titi le uta ale le Naomi le e sawi vai so ma diela ele la titi le au nanga o le foi matou te tau fai atu so sonia tu batu nai to me mata mai ama mea ia aile mafai ona matou fai titi le nganga ile tele o le tamau ainga asamo isifo le mau mai tutula mamanu o le ala le na o le fio atu ona
o lātou nei le whai mai le whai vole mea lea mai o lātou ia tau na lātou silifia e te tau whai na mātou lo le tūlanga o ni o lātou mana onga e wha leo ele malo Samoa i se whainga malo fo mo le malo Amerika Samoa o le ula la nā le na mātou mana esu ui o lea ia o le lava i eita tātou talanoanga sa whaatino fo i te whitia o sola maso wano pa o le whanau na ta ingol wha malosi al wha moe moenga le nā ai o le tūlanga wa iei le vanga wha uwhai ia o ta atia le angtonu uma le mātou lotu whapitoa le sto nai ia matatala i lo le filiali walu tangata i lona i tū malo fo i mātou i savai o le wa matana ngā solo sa whai mo savai ai ngā solo fo i tū moa i e whapaleni i lātou ma whatulanga i nei ia whatoa mātou tu e poto mai nei le solusu iwa le whewhira sfaleili a mai moia mai al palota ia no mai lo le amata le tonga lawa pinga fa mautu el me mo tapenanga o whainga malofo mani whaftai mo le whaftai lau fionga mo le tō whāta tala i vaenga o mai ana alwatu le fisidi a o lesia o fisidi e pe fōringa mai i lau whaatala noanga le olo o whaanga solo e fōringa mai pe o le tu wai ia te o e le malepe o le fast o lo whaafonga tuila manua e whaina e sau noa i le vaenga lana ia tau tala mal whaaloalo le fo e mai mo le tunu o te lo fo e le o to e ase me o lilo tau pa u mani o benga te whailangi ma me umolo o whaasolo ia o lo ia i fo le tangata e tofu al tangata ia malano te le tununga a o me tu pito lava o te manatu e whaatepa ia i le mai mo ngā Samoa o fea le tutu wai le majority o le party mali o la pauana o le mea te mana e whaatepa i le tunu o ai le uo ese mal party o ai lea e lango e le vahenga to o tele o le party ia tau tala mal whaaloalo leanga e le i whaingo fie se mātou tau mwhainga ina wau whale mali na lu i tau ina al vahenga wha o whai mai le amatanga ina wau mal palot o no le malo lofo le tuanga ia malatou pito ia walua i taulumang ia ua ulu mai ai tonu mal mel na le la mate vesi te mi nei ale nganga la vaia ma le fa mo e le ise nganga e mate tonu ul mel te mi nei o la vaia no tapena e au lia mal man ia fa ungol no fo inga nei sei ma le fa lo Samoa na mai di matau sanga mani e le lai titi tele ru tau tele va vi tau tele voi popo nga o mato sa va vali le mau fa masino al tonu o se eva al fatu tu ele tu sa motasi na mato amata mai lufu lima sa to tasi lufu ono lufu lima o mai fa masino nga tor su lu lufu lima o mai fa masino nga tor lima it's so bad o ina la sisi lai mani na tau lau o le whamoe ai ua mātou toe mau ese lava ia ono tūlanga ua mata ona le o ngā tusa mea na whaata atia i whainga wha mai al vanga wha whai ia manisi foi mana tu o lātou ino ese o lātou la ia o ese o lātou wa finangalo ina ua u fiu a taun whai atu e wha mau popo i lo tūlanga wha te fono ia ma lo tūlanga wha sui te tai e o mai tala no se le ia se a ingai re misa e sa inge le ves mani au lo tel tununga tatu fo la mea ai wa vele me le no wa fia i tua inga i fa msinonga ma le mele wa lu mo fa msino pe oi na u tau fa nga i le siva nga sul limale la tau tio mai e take over party na i lo tel le vanga fa fai ai ni swinga te tele ma siwina ngonga fai e fono le vanga fa fai ele fono no se va e fono le vaenga fa o le vaenga to o tele la le na fono ma vala au i la tau e fia i mana fionga te mai tei pane mia manisi o minista e o mai ma te tala no o fia vala au e le o mai ia a mai lo man mata o pule o mo le ia o famsino e pe fa la mua mai le mele na e tau o ina e u se ia ia e o mai lo la tau e o mai tau ape ai a mai to tono le vaenga fa fai e lo fina ngalo na majority o vang fa fai o mai tala no fa mal malama le mata
Ia ono le mata upo la we lungo le famsinonga. Ai te le ase me o te fitau tala iei. E le se me fau ia te au le lu i tau lo soifua. Tūlanga tau famsinonga. Sa fai fo ia te au te mio i le i chapipi. O la le tali no fai le atunu. Sa moa e ma ui me umanei. I claim my innocent. La le tali na mai. Sau le o te manu malo. Umal famsinonga o mo me tau private business. Awanga I waloke leo leo. Umala Attorney General. It's become a government case. La le me noi. E sau foi. O te manu malo. O la le me la ai fu o le malo. I le case ma o matangata fai pisinisi. I le poloketi alo tu malo. Le fo lau tu tupu mai I le mele. O lo ua ngai I le tūlanga. I le lefa mali e ina su e ngana fai. E la lima tau sanga o sa iri le tangata. Alo tangata o lo ua inga. Ai mai se ai. O la tua ia I ma. O la le mela fai nofo nofo. E tau no tu la I fai se fo. Meni whaafi tauli. No nau wai e maini leo mai whafa o pēwha pēua siringa I nei. E peita. E leo whaasanga me leo rulo lau I te. Lea la e te awhia te mire nei. E leo loto teresa o tala langa lau I lunga o le whamsinonga le mata upo. But o le tau no unga le nā. E le se mea fau le mea leo tua I o I mea uma. E tu wa I a o mea. A ta uro I mea leanga o tu wa I a lauli. A ta o I mea le take the credit. That's okay. A lo tele tanunga ma mea uma e whaifuela upu I le vanga wha o whai ina ufisiringia o mta upu lea. E whaifuela o tala lava lea. E mama o I mea uma nei. O le ufa solo o whamsinonga. Le whaina wha o whaunga le tunu I taulu manga o whamsinonga. Let the court take its course. Whai unga o whamsinonga. A le tūlanga lava ia o leo te teletonu. E le eisa mea tasi na sasi le valea. A le lava ufa atinoi o no le taum whai. I la uva it's a political move to remove me from the party. Ia e mail party. E le ai. E to te le atu tangata I e lango I e te. Nei leo la tauna mana e whaatino le mele. O la tau umala le nao. Ia la ua umana matu soa perpule le tūlanga lo ia. A whai wo o le mawhaino mai e wha mau popo mai le vanga wha whai le mena manatu atua I o mai. Whai rol whai unga le vanga wha whai. And there is an authority within the majority of the party. E whai unga I. A e la se si whi whatu I ese. La e vanor tu la fono. O mea wha temo kalasi le nā. E fo I ei wha fita auti. A e le whi nau mai level le minority. E o mai. O la tau lai o ninga le vanga wha whai. Le lau si sira nei le tunu. O le wo ese. Talia leo ese. A le lau o whaatu le si la tau vanga wha whai. E ese mai le mawhauwhaunga le na o mai whaatasi e tutonu. O le wha mauninga la le na. Sa tau mawhai. E tau ave ese le pati ma mātou o le i le majority o le pati. Mai o le tūlanga le leile wa iai. O te talia. Alu la le tangata. E whaatu sana pati. All the best. Good luck. E ta tia mai pēr le mea na mātou tinga ina whaatasi e ma le tō. Lua suru le toi. O I lava ele I eilo na nganga malona manatu atoa. O le vāng whao whailea. O lātou le to Italia ma lātou le fia iei. A fio. Tala au. A le whao punga le whai. Ia. Ua talia me tinga. E folo ale o no me i alu. Ia mo telitonu e saurutai au malama. Na manino leo tūlanga uma ia po ai tonu la lea na mafuai fufuanga ia. A o le tali o le palota. O leo te whatali iei. O le tali la le nā. O le tali le nā le whatali I le tunu. Ma o le tali le nā I loi po I sao po I se. O lo ngang whalolo. Lau whiongana au le maneto. Masalo po le fitus fulu I le valus fulu pasene o lango o tangata lango po fast supporters. Ua o lātou manatu o lo whaatamana lava I le amatanga. O mafu ai on tupu me le ona ua e whaatanga ina ia fia me take over o le pāremia. Ai sa whina ngalo lau vaenga whaupwhai o oe ai pāremia. E ese regret ia te oe. I lau whai unga na whai leo e toi a fia ai I le tūlanga whaapolokiki. Ele I ai so regret te tasi. Na o talia
mea uma I lo utelitonunga o le whai unga sao na uwhaia. Mali. E le ai maso masalo salo I la whai unga a vela whalolo ya fia me. Le iso masalo salo. Le anga e ai le tutupu uma mene. Sa o tutonu le HRPP na fia. I was one of the founder. Up from the first day to the last day when we depart from HRPP. Aina wo vai. E ai tangata lai to tonu o leva nei to tonu. Ai le mawhaina wha a leo lato maftiang, including fia me. I le HRPP. I le HRPP. Awa wo vai lava na umaloa ia to ina matua na umalol pare mi o vai, umal pare mi o tofilau, e atulai me lotu le epo. We served free prime minister for HRPP for the last 40 years. And to lai me lotu le epo, amata lo inana sui lo mfa vai. O le mesa ye le mafau fonga vo le nate. Taun fatu langa se pati, e tau se pati e pui pui ai ata o tangata. And that's why HRPP born. Ono le teimi fo whaingta ma popo ngā vo le nate. I le mai tau ma le vaai sa le lei ma so longa le lei na umai ele fionga le. To toli. E na tu lai mai lo le teimi len wha ngā solo mai. Amata lo ina popo ngā. O popo ngā momo. Na momo tangata vale ina lunga lau le vaula kam. Mani. Solo mai lo ina male. Male tūlanga o le mele o le toe o ngā tusa. Tūlanga sa ie le vā whea lo lai ma le vāna nofo. E tausi ai le tausingo I tū malo tai tasi ma mea maua matalona. Alo le tūanga na one voice, one control, one party system. Tūla ilo le mena. O te ofi mai to tonu e tau ave le vanga whai. Mani. Nua whema leon. O lai ai ai tua ngai vanga tonu parliament. Lai ai le SNDP. Lai ai le tautua Samoa. Lai ai fo isi pati tuto tasi sa taun whai mai fo I whatula. Pe tolu vai. Ai no o tue tau nulo tonu mo tau ave tau finga sa tau ave fo lo tamai sa pari wip. Mal tulang whate te fono. E umane lo temi as a speaker. O leo toi e ma se opposition o toi tonu le parliament. That was the job e tau ave le malusi ang. Ina ia tasi le tunu ul pati wo mana fili ye. Man. A le taimi ana take over I lor melea o lolo ina. Wa e se lalfa moe le leina iei. Tasi le tunu. Io mai fai fa tasi le tunu. E awa matalola antu la I mai lal melea. O fai upu le kalesia. O fai upu I tamaainga. O lau vale I tangata anu ule nofo I vafo. O fai upu ana I le tunu. Ma mea umana e te sirifi upu e le mwhai nofo I tu. So that was the beginning. That was the beginning of the conflicts. Le vamale tu. Especially la. O au leito tun. Wa matana tweet ese. Man. Wa matarona focus mai le point. Mo matowi o leva na tonu. Including mafia me. Wa taulona fai me e mai na leu fou. Tuila Epa loves to bring the newcomers. Because they know nothing about the history. Do you know why? Because they know nothing about the history of the party. So that they all just gonna go and follow. Follow him, not the party structure and the party policy and all that. Pui, ayata tau, atangata samo. Alal te mimi. So if you fear to ila Epa mai tonu tangata whainta tai whai a mata. Le winga na lau tala. O ina, na motua I mai ele mele ua. Tula I mele fisidi le te sao no mele te mimi. Ia, malfa moe lava ia o fatula I o se pati fau o se mele lei mo le atunu. Alfa moe I o le tula I o le lo ua vea o le wha alo ia fia me. E le iai ma so o masal salo e tasi. Ona, to o ia le tangata sa whai mau wa inga o mato I tonu le I le HRPP asisila. Pa le mea tuila ia tofi lau. Pa le mea tofi lau. Sui pa le mea tuila Epa. Take over to the EPA 1999-2000. Pale mia to the EPA. Sui pale mia Misafoni. Did Misafoni make it? No. Pale mia to the EPA. Sui pale mia Fontoy. Did Fontoy make it? No. Pale mia to the EPA. Sui pale mia Fiame. Did Fiame make it? No. I knew it from there.
e le ai ma sesi e sao i lunga. No one else. Lai whalonga mai fon tuan matara na whai. Do you know the reason why? I know the reason why. Ol mana o alto ina nofo nofo i peia. He never dedicate The authority. the authority. He never wants to pass the ball, and for him to believe there's always a better man, a trusted person, a transition man that pass on. Ele ko maur malos. Ele se se tufa maunga. Ai a lofa le tunu. E fai tatu teimi mata pena leisi tangata moriru manai. Because ele ku makira whakiangi usesi. Tai mor kam. Ai maka mai au talai na whai atu. Sui pale mia o mai atu o tolu. Why? None of them make it. That is the biggest question mark. Ai se ala ia le foi lau to na una mai tu le pal teimi nei. What for? Ol manatu e o ne tangata le tunu. E one tu lau lava. E one tangata Samoa. La lai fena na una upea e mana o pe tau ave ma tu le mai. E le lava le taimi. Tu lava noa. Tu lava noa initial le tunu. That's why I came out and decided, because what ulolele, it will never change. Lena lai lono mai develop le fast fatu ole pointinga la fie me tau pa umo lau sau nonga ele ye so doubt it fa lo na fai ona uti loa e fetau i le moia o le toi tangata toi o le alo le sa vea mapale mia mo sa mo o na ngafa fo e papai i tama inga e malemela le o se urua i tamaita o mava faunga na fatu i lo loto na le fai mei ma vet fa lo ya fie yo ai ina watu tupu meia o inala no loilo ia talo fai wa ese upu matala na fai le amatanga ia wa matana fa longo ili uleo sale masani na ile amatanga le fongol fa mo fa longo ileo ese matanga ese matanga leo talane ana wo mo so umma a uso mainga mo so bal ia le lan tupu nei fa mo le wa ile fa pela wo fa tul termine I regret now lo fa malu lu la va ile tunu o lo tali tunu I gave her the chance mani a fai fo isa uta wa ver termine fina ngalo le tunu ina wa lu luti mai fa mai la uri sa ta tauna fa tu le ai e ile termine le tua a lesa wa ver le va no e tu wai for her to perform mata wa ve salida o le ala mele tu la imel temine o le ala ta wai lana ta inga ai ua mama uma le mele fa pe mai na ala na walu uma fai mene lo fi pa mia tau pa it was never in my mind and that was never my focus to become a prime minister. Are you willing to become a prime minister now? I'm waiting for the decision from the nation. O te le fai atu le te mine o te tautala I mena o te fia le ai. O le whaatonunga lo tu malo. Aua o te tautua fia matai. That's the first reason. Nā lai o na o tu lai. Whai tūlanga le mo fia me. A lela ua tupu mal whaafi tau. Ua mamala umala ufai unga na fai. I gave her the chance to perform. O ala me o tutupu le mava. Whaamasino le tunu. Te mina le nei. Ia lewa sisira mai. Lewa tau alanga mai tangata. Fa pe mai e te me u malava ia fa mel te minei e fa ma wala lo loto o le alfi feelinga sa mo e mai o te taria I appreciate o le facility for le tu la mel te minei po wo sound lo loto ma wala lo I'm ready o sound po le lava fina ngalo sa mo e mai se to finga o te taita ia le tunu o te tatalo le li o wo sound now Ulian Manitoa, you mentioned earlier you serve under 3 prime ministers. Ola ofisini. Sa ofisini ngia fo ile fiunga sa fa pito ofisini lava le tasi. O lua le asa I lalo o pale bia nei tolu. E afia ma le fiunga I atu ila epa. Na iai ni mea o ngana e a o ina mai pena e po maua mai. I le teimi sa o lua tautua imfia me I lalo nei pale mia tolu. Ai mese fo si o tua. O lau tautua ia vaai ma tofilau was behind my parents.
la ngo matua o le au whaavaena o le chapipi. Mai lo tama titi tau lunga ino sau mai lalo amatanga o le vanga whawhai le amatana ina o mea whaingtama mea umana ui mai ei. Le whaingo fia whai le whainga malo. No take over. Yes, I've learned a lot, especially from my parents. O tangata e olo i te tonu o whai o malo, e le auto e tea so lato le lei. Whai uma mea mo le tunu. Wha maupo ponga, fisosoani, tali le tunu, o le mea e le lei ia pia, e le lei sala whai. Upuna le o te taofi. Upuna le o te taofi mau. Upuna tofi lau. Ma le mea fo lena whaile te o toli ia vai. Waulu tino o matou a inga. Waulu tino ngafa i le ngate el polo kiki e ka leisia ma inga. O whenua fo i fo i whana. Ona lea, o le lo loto le nau wha maupopo. Al tūlanga lewa ia i le wha tūlangana ma le mea uma. E le titi ngā luenga na whai mai te miramtanga. E le chau pipi, I admit that. Ai na tau no umai lo ina wa umatofi lau ma vai sui atolo ina man mea. Sau lo man mea la le sau temi nei. Na, wa fele lei lunga tato ai talafu. Wa amatan tato wo le tapasao le mea whai kako wo sea ia. Amatalona sui le ngangana. O e wha longo i ato fi lau ma va ai pe ati peit matupua le parliament. O e wha longo i upu matala le temina. Mo fasanga inga ata ngata yele to fama e o yo onga upu ai te le langona se tinga Mari. o le mau sa moa tau pa u e pala maa e le pala tala e siri atu lo tinga i fa mtalanga na le o masai o lo tino Mari. o masai o lo tino en faina hior mato su im po ia a lo manu ai fa mtalanga te alu mo el tunga ma le mafau la le sa tula ye le tele nto fa fonga tu upu matala le parliament e sa le upu la tu la e pa faiso ele milie fa upu e sa le milie fa upu e se le mafau fa ma le upu le milie fa upu fai tono ainga e lata fe so ta inga e uma e to fa nganga lo mai u fa manga lo tu mama tinama fa yo e a o upula ia lafo le vau Samoa. Whaetete la ngau Samoa le amamala. E le mawhai ona e tu la ima e lafo se upu. E whati ngai le pa i o ai ngai fio Samoa. Whare upolo e fio le tunu. E le mawhai. Alala le mele utato wo one le teimi nei. Tu langa tonu wa le wa e. A le o onga ia mautu i la uwa ai ma la utiutilo i oi. Na ua o ina mele lei ma le teimi o tofi lau ma va ai al temi anu pop in ma tu te sawa ma ilo tama and he instruct me to go back to the village if I were nga luenga nga singasi and that's why I get into politics again o la tu lo ton ilo fa na no ta inga o le sa fili o mato e tau avel vanga fa fai na mo ini atu o mato om to filau ma va ai sui o mal transformation la ta telu el temini la fa fongo mai la tu la fa fongo mai loyal HRPP supporters the founders these are the people who kiki mai fafo ai o mai lo la au fo to low level au fo le o mai ton ya o mai lo la to te le lo le fainga ta la matango le mea la to te le lo starts mai le ai o se metas ya se metas alena no mai al termine feo ai le ngol platform o fenga malo man yo i tulanga la vaia ya o uma mea o meta una mai la matanga o fuanga o le langa fa porkiki al tulanga la vaia el termine nei ya wa OT site hotel ese langa le se mele le o tuena mele anga mele to ele o mai e to inga mele le to por termine nei you know man e no foto I assassinate oi e no foto i le lau o oi o le sui o le vanga fa fai ala palu me tua e te afiai destroy you and then you gone politically you gone naturally but you gone forever e leva penal me ta tauna ye
O le mesa tauna i eita itai o le rumanai, e tauna lato whawhai lele, e tupulanga fau leo mai e lato mai tutu me, to e pio lesi platform, mo le rumanai. Ia la me le whai temini, e le se mere lei. E o mai o i upu le ma fau fau, ma upu matanga i e la fo le tunu. Wa fele wa am fai fe aun fai tunei. Wa si le text le na pisai fo. Ta si na me na ma fo, il mato besi o wesi. Fa fele me le tofio sale ula. O e to suia. O e to e fuale tunu, o to to fiele tunu. Ma le me ala le ngana. O upu e la fo sto ino tupua. Era la wale ngau ron fai ngā malo. A ngalo e atu lepa. E alo ese tupua na se lau di mas furu miliona la itala. Wal te mini. E umatu atu i tonu tasi te simare 2 piliona. Lan me leu to ye ina umatu atu i tonu. To e fitu se lau miliona. O le fua la le na e va i ele mea ma le me leu o i ele. Tu langor pulenga ma me umole wa i te mini. So, o te talitonu o a mea o le wha savali ia i le atu o le savalinga le te mini. It's all meant to happen. All part of the journey. O le lava e wha savali tātou e le atua mai le mea ma le mea ma le taunu unga ina ia taunu i se si tupulanga le lei. Wai le whai mō mātou. This is my 20th year. O te le wha pēwha o te nau o te retire i. No. I will never be. E umalolo temi o lese o lolo ua o seki lo tu malo. Seki le tunu, seki me uma al pasta po. O lolo wha vaile o whaine le fast. Na o le lua lava terms o pan mia. Lua terms. Te inga, se meilas fa te inga i lau fionga. A wha pe umanei palota dei, filifili le mafulisia le vai wha au whai. E wha manu e ina oe ma e tūlai ma le pare mia. E 4 terms. O la wai lalo matu whainga whawai. Lua terms. Whawai at fast. Ioi, o mana. Lon winga na o se furu tau sanga i whaida e mawhai, o le aia inga na nā tau pau. E awa i uma ia sui wha o liori mai tu malo i le apa whai lea. I le apa whai lea wa umana whatatia. E iai tangata e siri atu ia tato. There's always a better man. Awana i tato underestimating le tunu ule ngā solo mai. A o le tiutia la mātou leo na mua moi te tonu. O le tupulanga lunu tolu. I'm the 3rd generation. Mal te ingo mata awha ia fie mea ia mātou. We are the 3rd generation. So the 4th generation needs to be bred well. Ia lato i loa le mea ta tauna whai mo le tunu. Ai leo tato wau pōngi sā i lalto i ngā mea le alu te mini. Le tau whai whasau sa o atu nei. Ave ese el porkiki ele lea. Ave ese el porkiki taula malama. Ave ese el porkiki leanga. Tato mai oi firi mai le tu malo. Tato mai whai le tunu i le lei. Whaawasenga le tupe whai me manui ai le tunu. Ala me leanga i me. O leanga i mai e tau. What have I done wrong? O la le upu maritala le whasea mai e tau. O ana whena o pale mia. O e pale mia i e rusu mo tupu tausanga. Le o umana na lima tausanga. What have I done? E lei se mea tere i teite. Ia se atunu. I'm only returned tu langa o le tua ia mai ia. Ma tau whaasau sa o atu mea ia. La lafo mai le ururo la au ia te au ma mea umo. Tatou tatalo i le i ungol whainga palota le lasa. E le o iai tu i valea i le tunu umare lato mai ki. Wa le tatou, o le matou te whaale le fulu umalava. Ai tu i le tunu e whailana whiriwhiringa. E am tatou talo i le tua, e melan wha malumulunga. Lauli al mani toa se i ta liliu atua nga i Amerika Samoa. E eina ia mātou issues. E mana bia fo'i ona ofisiri atuai. Taluai ona a whapea e manuia le wha moe o le whaasma e tūlai mai o le taitai o le atunu. O le asau soani mō Amerika Samoa. Whalpuipui a mātou i tāwhuna. Territorial Correctional Facility. O le whamaumaunga o lo iei nei, pēa ma leonas fulilima, le fetus fulpasene, o tangata o lo o tāu fia i tu tonu o le whalpuipui tāwhuna. O tam whanau a Amerika a Samoa,
o loo migrate pe a nga ia tu la manu ata tua mau au nai ka loka i roa o le fisili le fia watu o lo i tu la fono a Amerika Samoa e overstay a lo tangata tu i lunga va am te fa fo i mai ai a ofisi sili atu i le pulenga o le malo Amerika Samoa e pe fainga ta fo i isi la fainga malo i lai tu o le vai ona take action ona o le sila mai i lo tau nofo atu ma le va fa malo e lua a fai tu lai mai o pale mio Samoa o le a sau fiso soan i le vaenga leo ia o le nganga lava ia pe a fa pe fili le tunu o tau ave le fainga malo le fa tu le tu Samoa o tasi o le nganga atu o le ngalu fa tasi mtutu ila mamanua e le fau so tanga o le wa ye tatu so tanga peita e tau tele i o lava e fa mau le fau sanga ia o le nanau atu nei pe fa pe na o le malanga le atu o le atu e feilo ai le ma le fainga malo presidente del senate fa pe fo ile fionga fong fetalai e faile tau tino a mai le fa tu nga Samoa ma tau te fo ia tu e faile le ia mau tu tato fengainga i mea lava e rena o pui could be the last thing o le atinga enga o atunu e lua ma Samoa na lua o le fatu le na o le matou fa moe wau matou te tonu me momoa a tatou o le whalenga nuu tatou tasi a tatou mai upu whai o malo ia te lele avanoa so soane i Samoa i sifo i Samoa i sai so soane i Samoa i sai i Samoa i sifo te lele avanoa economically development te lele men whain tatou whai te le tele e mai sela ia o le paia ma le mamalu i Amerika Samoa ia ele fatu suseria sia matou tau whai atu i whamanuanga e tau te maua mai le malo tele o Amerika o le malo tele and you are part of it and you are also part of us in our directly traditional connections o inala o le o te taritonu ia e te tau waina so o tatou so tanga le i mausari o afe o me uma whain tatou ngā lua whātasi become a one product or one material to put through to American market in any product that we need to sell for mea ngosi o alava mea po tangata tālonga po tangata whainga luenga po tūlanga tau le Army Reserve ma mea umwhapena o le mea ma whain tatou whainga luenga whātasi can become a product of American Samoa ale pipi e tuai mātou e sa palai atu nei le raw material talo o batu whaile chips whai ngoi le ngoa batu ave sao atu i to restriction red tape prerogatives o le USDA le leipo o le leipo le Amerika Samoa tu fatasi tu sa foi pe batu le vai i nei podo le lei o tu fatasi a batu le suo le nonu i nei podo li o tu fatasi a batu Pula fo tūlanga e recruiter to nei le Army Reserve Amerika ma me umatats whainga luenga. I was wishing for that all these years. La mele e mai e si academy nei. E to lei ni e tua intama whanau. Walto o tere mele tu e o atua i nei o atu i o recruit yo. E sua el tangataro na Kate Way. E sao atua te tonu ole. Ole o te tonu ia. E atu isi a onga mo atua ia ono le whanau na tainga. Is at a BYU. Or the Army Academy to become a sailor or whatever, sakingi or whatever, army or whatever. Alfa mo la vai tau pau. Ol maftanga ia mautu. Ma leise si me tu pito a fai mai fina ngalo Samoa o le memo mua lava na o le tatou feo si ia mautu. Tu ia nei mea o le tatou tu e fai ma tatou tu e tepa ese sifu langa ia tu langa tu lo lava e ia tangata tutuila manua e mafau fa pena mo inei e ia foi tangata inei e mafau fa pena mo tutuila manua ma dia ia ave ese uma tatu fe ese seng e mai fa tasir mere ia te awi inei or tu pe Amerika la fa no in New York e fa ngai fantongo
And that is the bonus for us because of the exchange rate at developed by Samoa. We need the American dollar lea lata mai. Fasulima minute lele vale. The most cheapest transportation and the most priority area e a mai ai me lelei mo nei. Te lei. O le whamoe moe la na e sui le ula lea. E le ngā teile, upu whaila o malo. E te tau ona tātou tu e tiro pola le wala ei le tūranga o tō whātasi o tātou. Pe isa mātou sui tono tō parmen, e fusi sui o parmen o nei I. Aisa, e le mala ese. O le au wala le na, lau whalongo wa I le sui to lau, I'm not sure, but someone said. O le ale au wala im whain tātou to e tutu whātasi whai. Ina ia maua so ta inga I le au wala siri na le lei, e le ngata ina tina e le lei le tunu, o le atinga ena o le tātou tau singa pe o tātou tūmanga nu masani. Lai pe o le melea tūlau lava, ia, lau whaatou tātou konsula ma me umai o. That's not enough. We should need more. Brale si au wala e tue wha mau popo atiri ai, ma tua wha mau tū atiri ai, e o mele soere I whawasi ofisa le lei. Mani. O le taimi e tū la I ele fast, na o tō si sila le me whaatino ele. Mo Amerika sa. Io e. O mana mai. O mana mai whanua. Ai lei ma se me o whaia. La e li si el taxi stand, le si au hamo lai. Ai vai, wata tauna whaini me mau tū. Mani. A o tūna I tangata I whenga luenga stakis. Whaini whale rente lisi, o I whai lisi langa. E whaina la tō whawhitau di ma ingale no no whai. Ma mea ta avili I se tupe mo. E o te rola la lisi solo I a whatai o. Awa le vana taun wha mautu. E uma leo langa le nei. O mato lotu o tuama le vae, watu tō mea anu. E uma vole o langa le nei. O tō mamoria mai le tele o mea lofa mo tātou nei. E le e te au le tali o le exchange o le money transfer, but it's a lot. So, Mani. o lala le si me taun tātou whai. Wha mautu lo. E le lana mafuai na e le whaingo whiwho le veno whanua na watu nei mo taitau me sina. Yeah. E te tauna aveni me le lei. Lan me tu oe. Ai le whaini me le lei le vāo atunu e lua. Au le mātou nā tau tinonga. A mātou tau I maaumwha manuia le tunu. O le a mātou whaia le si so o tanga siri atu. Ona mautu. Samoa ma Samoa ma Amerika Samoa. Ia le ngata na upu. A ia whaatino loa. Lan me tu e tau whiawhiri mea o visas ma mea. Tatala leo atu, tatala leo mai. Whasa o loto tātou Ia po afo ini mea mana mea me whaaleanga nuu tātou tuto tasi ma mea. La me tu oi. Tātou whawhau tasi. E se vai laile lei o kou am kua o kia mako. Kirikiki. Lai ko kirikiki Samoa am kua I o kia mako. Because why? O le tu e mawale so tanga whaaleanga nuu. Sa tātou masani mai. Sa whai o tātou matu. Le sina ofisiri o le tau tutulu atu lau whio. A whai e tūla I mai le fast wa leo mātou vai. O pala solo whautasi e whao solo I tono le atunu. O ye se fuafuanga e toi revive le traditional whautasi race I tu tono Samoa. Ai mai se le teimi o le teimi lea o le te wila ma fuafuanga wapena ma fua. Ua umana whaile tau tinonga ia Samoa a tūlai mai le whātua le tu Samoa o tasi. Toe whafoi al tūtua o tasi le mesa iai. Tōru aso le celebration. Toe whai uma wha ngā tama le tai. Ma mea uma. Kulula, vaalo, papao, whautasi. Mea uma, e toe whai uma mena. Wasisira le standard le wo I oto. You are upgrading. You are o tausi I tia le tātou whautasi Samoa. You are contemporary. Wo si tia le tūlanga o whautasi alo le tunu. Ele ngata o tau From the traditional level I le mele wa ye nei le high tech. To se e mana no fo. E tau si sira amako. Yo le fisi al foi. Mau alon fo la papa. Still there. Awa vale te le au le te le la le ila uva ai atu.
o le fellowship. Mani. Tua I whelo whani uma taimi o tu unga ma me uma ma le me. E fōa e le nganga tau wā. Ala lawe tu maud whelo whaninga I tono no umai tu malo. A mato tau I maau. I te wha moe moe. Tu e wala ulia tu awa atu tuira o mai. Hina o mai pele o tu e whaitu tu ngā wātek. Ai oi mako fai mako vala o papai se kau fa ferolo I kupe na ngole fa ko ko redevelop ia na tau o le fai pa ia pau va fai pa ia nei na le senga ula senga va pauna a nisi tu atu o la le mela o ile no e fai le investment I va a kasir ku ngol kausa there should be preliminary races throughout the year fa tu langa pe tolu ni tu unga le lei e fai sisinga fu fai te wila fai sia so tu pulanga o whatever ina ia maintain ela tu langa me va fango e mele sime sa le se tu penalty ia le fai polo ke timirion 2 million now 2 million ama aia 10 million in 5 years ama fai rola fa focus ai fai la tu langa per tu nga me vele no mai tonga fa pongsata to e tu ia pai mal tu lau fionga la ulian mali toa wa lata ina mai alta tal noanga ia o lo teleana na issues o lo fif sitting ia pela u fionga ta o ile valele matua taunga ta lava le tongi o pasese ile merge le Alaska Air ma le Hawaiian Air la iai o le option mo mātou I Amerika Samoa o le titilo mai loa I le route le watu nei Faleolo Honolulu o le ei ai kasi alwa le mau ke o mai ia mātou fo I tau faisi tele o tino tangata ia au mai e tau wha awhiofi le waa lea le Fiji Airways e le ititi le waa atula I mai le fast o ia sto fuanga e toi revive le Samoa Airways la po ale sai e le la titi le fuanga le tapena ia mai tau tapena le lei o company va le se atina e fengo firan fatinonga mani ai tau na fatino le lei ni wala le lei fatula le lei ua mato fili fatulanga le tolu se lau miliona ile no fo inga nei e fatulanga I valele we believe taimine le woman tau tongtongi ai tala funa mato mai o iai le la fai so we are considering it to fa wow e to fa wow uma lava ma root so le woman vata tia uma e vole root tau ai Amerika woman fai mai o tulanga na le ufata tia ina ia awana I to ia se tulanga e to ia se fa fitau di fela wa ingal taimine nei mai we already committed wala tato valem to tuila watauna uma taimi o nei tuina otas watauna tato vai inisi vale le siri atu le lapu poa ia ma whaafilanga le whatua uma mai nei fo ina wha le lei mai ai o le tūlanga le na atu le mai wa uma ta pena te le lava awala ta pena ina ia ua nei tu tūlai mele le ngau le foi sa auto sisila mai ia sa iei company tele mai whafuntu sa o mea vale le mai whafuntu sa o mai nei. And that was one of the program. E paanga I company te tele. Wan mene le tu mfaina to e final malo. We need to put a lot of shares. Not only private sectors, people that can be able to be part of the shareholding. Aula tunu wato. Mani. Polen failtar fatita. Lima se la wafe sa mola I fafu. Tai lima se la utala altamata. Lu se la lima sul biliona. If we commit to everyone pays $500. Lima tausang ufia. Over malfua validity. But that's for investment for the plane. It's called Leto Fatulanga Tau, the National Fund. Invest my sources sa more yet to know if it is how invest for ML malo if you invest EPC, Olevite, Olevalele, Ole Capo, telephone, technology. La voi awala tele awala le matu titala no le tupe fou le e tauna fai. Because we can't keep on delaying I tato taxes ma tato duty. E le mawhai e amo tangata.
A le vale, o le sile na prime earning le tunu, ono tourisi, it's a clean concept. Now le mai tangata ta fam ta ile mto yo. Ba wal mea al fa mautu le tata facility, fa le leifal teri malo, fa le lei ta fanga awa o le tangata tausinga, hospitality standard, customer services. Mea uma ia se lau pasene. La fa wa ofa le se lau miliona. Lusur miliona le tausanga, fa le lei umai facility. Ati na e tourism, o le whakaka wamaka. Beach valleys, la vaenga lea not to the upstandard 5-star, 4 stars. Atato whamamala mai tuli. Don't expect you come and live in a 6-star hotel here. Come and experience our life. Samoan life, live in a whaleo with your teinamu and the sandy beaches and the thunders of the waves. Stay with us, live with us. Ese voi lau vai the outside world. Our Western world hasn't been exposed yet. So mai tiro mavai ai ole tulanga lava I le vale le yes, we will commit. We will commit. 300 million. Leo fa senga 5,000 e tapena company vale. Amol modelo fionga lau del maleto sa e lotoi ile toila langa ina o le fono vo ile sa fa ingo ina ile taimi o le HRPP o le two Samoa talks tu lai mai lo le fast sui lo le ngoa le wa ye taimi nei o le ato Samoa ina feutanga inga uma sa yai male fato fala inga o le a invest America Samoa fa se mato pa povi I nei America I porma masawai o la su enga wo mawa sa o le original plan ala o fionga mai la tau sa fai masui o America Samoa talno ina melea o sa sina sei e mo fai ona e fa matala fa sa vali mai mo America Samoa fa matala sa o po elementu o le matanga o le Samoa talk o le wa veia uma minister fa to angam fai nga fai mani o ina le matanga o fa talnonga uma menina fai ai le fai se ngai ngoinga tasi no o fai nai le fionga solia la matal tato fe ngai va fa mtanga luenga la vatu to ma mo elima la vatu to po velima ma vatu to fai sua ono se la fitu se la e matal tato fe ngai a vatu ina pre-ina polasa to sisila tato ngale lo stato long term plan that's how it start o ina na fa wel ma fa ngai ina wo mal malanga ta amilo la to Samoa leno mai ni matolo mato ta milo so va o ila na va yer ko vana manato uma ile tele o ele o fa ngai nei nei al te mia na fa so ele sasina io e wa e pe o tu malo o lo yele tala na le tala I o lo lise mato ele fafo e lua mato lise tele ma tele fo tu pelo tu malo e ma wai tau sanga we are leasing the land ele o fa ngai asa no mai la le eso nga solia e na ona o to yo e sa ba woni ele o na fa pelaiti ele mai la nga ele o mo fa ina fa tina e per bele e tele availability mo mato nei na fa ele le tonu la fa sia tina e tu fa tasi e tal no preliminary talk e me lo la I o la mata se tal no ina u fa longo mai solia o le la ualu e mai ia le uta povi me Australia a me lo le ala pe finanga na malie a tato wo fa tas fa le se me ye le la wali Australia sa ili mangi povi mo le breeding ma to nei langa wa a tol su tau sanga ele ko mai se sini breed wa tele na to e integrate ma to povi ma to wa avivilu ela male tu putele tino man so we were planning to have a project ma to me lo ta povi mai fafo mari Ia fatal no lola ia. Fa me lola ia so ria le atau fai a matale. Watu povi ni e watu a matele tina fa pe manu ai fa yele. La tina ele na mata. Fatal no lola ia fa pe atu. Fatal le atau o mai e vai po fese me e va no mo matou nu isasin. A me lo te fatal no ngari nu. Fa ye inga masani. Peita. Fa ele lisi America. Io e. Fa ele lisi lunga wa ele fa inta fi ese si o le foi la u ia lisi. Ele ta fia ono ele pulei sa sina.
I le tafia. Au tala noanga lai na amata, ono le mafaufaunga, e ta tau ona i eise me tu whatasia malo e lua. Māli. Malo e lua, e le se mea ta una o Amerika Samoa, o malo e lua. E whelangolango ma i eile malo Samoa, ma le malo Amerika Samoa. O le whanau nau ta inga la hau ma le mātou mtanga luenga ma mātou nei. Ia whaatanga le whasipovia Samoa, ona te urufale i tutuira maluato e Amerika. E le mawhai na whaile melna, pe a whai e tau te leo mai tātou whai whaatasia la tina e le la tau whai whai. Ina ia pasi le USDA. Yes. O le mafua anga le nana tala noa, whaatala noa loa, e whaturola ia soria. Aru lau e ta pena lau pito la au lau pito. Leo le au ta pena au i nei. O le ta penanga la au i nei. O le matu toi o toi ta pue uma whatulanga pā iei oi tongtonginga. I lalo lava o le tanga luenga o whatu anga mwhai ngā whaiva. A ta pena ua uma, no mailo le matu o whatasi matua, me leu ka povi whatasi. E mai mai o. No mailo le whaile breeding, le breeding e tu whatasi, mai povi e la mai. O na ngā ruelolo le teime wa vai, ei povi e ave Amerika Samoa. Ma povi e tu umo Samoa la vai. Na leilona mana na ine mena, o le a whai whatasi le atina e povi whai whatasi. E le ese la povi Amerika Samoa, ese la povi mo o Samoa. O ia tausi whatasi. Io e. E tausi whatasi. A wafa o le mawhauwhaunga. A whasi la le povi a Amerika Samoa e avatu. E avatu I lalo le polkalame lava le tasi. A ua ui atu ai ma povi a Samoa I lalo le... Pi atu ai ma povi a Samoa. O le wha moe moe e a maile official le USDA e avatu I nei. O le wha moe moe ina ia whaatanga a ano manufasi e avatu I nei. Mo Amerika Samoa. Mo o atua I Hawaii ma avatu I atunu o le langi pe amanawi. Le lana fio I lava solia langa lensa mai tau le atu. Na alu solia e suengi a ngā donors. E su e maila na fsosoni. E fai mailo na sao le mele sa tau fai. Ia ele iai ma se me tasi na wha pepa ina ma mea Pa ua le mea le mato o crimen na fai I le fono muri muri lava le ato Samoa. E fai e la le whea ngai ngō mea umai au tapena. Ia ai le to e fai alo mas fono. Umai lo mar fai ngā malo tutuira ma manua. Le la ta tia I whapea. A le upu le ua talai ua au whaatau atua le whase lau eka mo Amerika Samoa. Ia wha maru lua tu lava. Le se me wapena. E le ai se me whapena na tupu. O whiutena inga wha vao malo. I le vā o le CEO I nei ma le mawhauwhaunga na saumasolia. E te le mawhauwhaunga na saumasolia. Ona o lona territory. Benefit ai Samoa. Benefit tātou uma. Langa wha povi le tau te tau ma mawhai wa e a mai Amerika. A le whasi povi le whasi atu nei. E whasi nei e tau mawhatai au. Mani. O le mawhau, ai le ngata le povi. O mātou tiro le moa, le tapena le mātou whale motele. O le māmoe. Ia mai a ma le povi ma le manu a whaana ma whasi la. Ai wo vai tu, se wa ese ale me wo koso ile me aso. Ia o lo fa anga mori po atu lava. O u em faina o fasa o matou nei. Langa o porkiki na le alu nei ma fa me walu fa tau de fase la eka. Ele ai se fase la eka e fa taua. O le atina e fai fa tasi na tu e fai. E mai le sao Amerika Samoa, vatu le sao Samoa, tofu tangata malan contribution ai tonu mele. A o le memory muri. O le whaasau ina o mea avei wafa. Tau ma mafa Amerika Samoa, ai manui atu e ma le atunu atoa. O whalongo lao le ia ia matou povi matou mamoe nei. O whana nau la matou povi matou mamoe. Langa fo I nena waru ese wu whatonu warsi o e momori atu me ipo. O le lava lau te le ilopo la le tonu na o whatulo le ia seu seu. A whai ele I mawhaina whatonu uri mele le transfer ki o. Mo foi vava ai ia. Le o rua tau sang. O kaum kua Equal Times Freedom. A fai sua. Ele no tau sisi. Tupu tau sanga le te. Ngo waluaku lava implement a vatu lau whenga. A le fishery. I lalo tau fiso tainga ma le sunga ia tau tasi ati sori ai. Lai malama tau tasi. A na tu mana mia nisi fai sua ti la pia me uma were opened. Alfa mo mena tau pou. Se al mafutanga. Mani. E amuling I whai ngā pāpovi. A o le mafutanga. Amuling I kupe mawai.
ai ua faise whaaloalo sa moe a maka ka ko wawhelolo ua maku fo ia kua povi mama moe mai ma kuranga o faisua ia le ua kea ua esermi ua koso ili whale angangole o le mawhauwhango le leina whai ole wa aia sa moa wao le la au atu la ofisiri mulimuli lea o le sila sa moa wao e mana o mia se tai e wha mau popoina sa moa pe a mai a le whainga palota o lo manei o le sila fo i ma fetusia inga matala noanga i lunga upenga ta whai langi rau fionga la uli le mali e toa o lo wha pe mai kuainga umangei mea se i toi wha fo i sa moa i ona winga masani ma mafutanga ainga. O lau fionga o le taitai o le vaenga wha au whaile nei o le fast. O le ki o le file mu lai mai moa ma i sa moa ma Amerika sa moa. O utou o taitai. Fia me, tui leipa, ma lau fionga. Se te tala mai so fina ngalo. Fea o ta oto iei, le wha au tautanga ma lau to wha. Ia whaaftai tau pa u, tau tala mal whaaloalo. E sila fia le atual mele wa e sao no mai. O le whanau ta inga lava ia file e mule atunu. Ua le tasi fo ia upu whala e au ilunga pa tala noa ilunga le mide le mele. A oi tono le mauta fono, o si upu. Lango le mauta e whaalir tō whai tu malo. E mato mailo lai wafo. O tere i la foa se upu e tasi. Whape whamano li eise tō whapo se whautautanga. Ini mata upu e si i eise tā i se si. Le ai. Al whanau nau tainga se wa lewa na tamo mo o le mera nā. Po a whea e se aso. Se ola uma e mako kua ia kia. Na maua lo lava noa e tau tua i le tunu. A le ufai. Na maua lo la taimi e tau awe i le tunu. A le ufatinu. A nā taimi uma. Ia sa iai ma se tau tua wha tau wā. Na laina mafuan tu lai tu le epa i nei tau sanga i tili. Le fo si sila sa mo. O mana whaila wha alolo ia fia me. A la le tali ma lei uleo le mai. O le lava o teinu i pupua ngai upu matala. Ma lo lava fuila uon sa. Mani. O le whai ungo le ngō le vang wha ufail nei. Wha atua tua i le atua sa mo. Ua tasi. Tau pou, e tasi le tunu. Whaftai. E te tali tonu mai lau tala. E tasi le tunu. Pea au mai so mato ua wanoa. So ua wanoa. O te taitai ai sa mo. Pau lau fwoi le tau tinonga le tunu a toa lava. Si la fia le atua le roto ma le anganga i le tunu. Ona o whanau nau tainga. E au māti nai. E au nā mea uma. Ai le mauasto fi mali. La foi le talo. La foi le talo. Le lo manin matu tel nonga tu fato tu toru le stblulu. O te toata talo io mai se fa se talo. O ile talo no toto. Mato uma. Elena mai vala o dia TV free mato ti. Fa se talo nonga fa. Debate. Ma o te talo na me e tau. Ai mo le sila fie lau sau nonga. O lo u le na fatu ato. A se talia lupu mau. O le tali e mai le tunu, i te whainga pālota le lomane. O te ro tali nā tau na mātou muni tai uma. Po ai lava o mātou e whiri whaide nā. Whaide nā. Ma usa auni le tali nā. Pe sau o ai lava se si o mātou wa utalia. A sau foi o a umariri ia. La file e mule tunu. Nā tātou te mo wai file e mule mana o mia tātanu. One last question na lau fionga la udel malito. Ona e lem fai ona e tau talangia wai lima o le whaamsinonga le mta au pule o lo tua i ai lau fionga. If something happens, i te i lava o tupu se mea a o lea ua wha manueina le fast. O iai se tangata i tutonu o le fast, e te tali tonuina e tau aveina le malo. E le iso ona tāpena ina le mato au waa. O lo utali tonunga, ma lau tau tinonga, o ta pena le whatua tua i le tua sa mo o tasi. E o without me.
a fai tupus faleto la unga luenga na sa tapena malo o la uleta utinonga lo ia la to na mato ese fatasi mai di minister level lo foi la to sa minister lango mato ni na fi na wol bang pa pai ele o tu ia tama and I'm prepared o lo una tel tonuma ele fa pena te na te sili fi to political move ale o te tel ton ele fa tanga ine le tu ni me valea fa petu amen a o yo ta pena pole a lava te unga ele o muta anga fo ele sa iringo la meto sa iri la Milton nau ile lofa sa va vali lumo le tu mal loto maulalo that is our film le la kiri va finga balota lava no ilo fionga fa tai tele mo lo wa no a be so tal ta ui lava no ilo sa no fa ai ia a ole se e to tapa fo il tapo inga tu tuila mo no ala o lo mai mo mai ta maftanga i vai ngole tai to po sa moa malau mai mo mai o lea ua whai ule whelo inga male. Tionga tō whai a tau pau. O na whoi pa ia ma malu a wale tō whā, tau si wātele a wā. Whalau polo o tō whinga tau si al whale manono. Whaftai mo lea wanoa, tā whasoa. Ia ma tā whelo i whoi o no tūlanga o le whaaringo tā ofi. Ai sa moa e le ngā whatauli maina i so leo vai lau tāpo inga mau. No fulava malenganga fa tete ia malenganga loto maulalo ne le to po malae le tapenanga o fa nei fi filinga ia maltato fa to fa la inga wal filinga nisio ta yo le tunu mo le dumana la valete talo fa momua no fo fa al fani mal file mo sio tato tunu e lei se si me o sili le angol polo inga masani le bal polo inga sili le tato li faul tato mauna no fo fa fani o foi ta inga mata penanga uma o ta pena ia il fainga filinga sa moa pa ia wa inga malatu tama mo latu ainga le usonga tu mo mapule to malatu wa inga le tai mal va fonti no fo va fa fenga ia mal o fainga lenga to tofi le tua e na le fo i tu langa u fai o malo tato no manu tato tui ma fi tato tiu fa matala o wase manui o Samoa nei mane no manai al te talo lava ia fai malu o tato faipa Samoa le ainga le mala ese nei tato lava faipa alo firima fai salauta ia tonu pea tai ia manino le mato le vaima ia to pe le tai lau fa sausaunga tato walo fia tapena le fainga palota a wase tali e mai se tato tunu e mai se fainga firinga se na ta ina le tato tunu a pai tu foi tapo inga mautu tuila manua ma lo fai il faiva ila va tato upu masani ia e tato te fesir fai urongafa mai urongafa mata vai mamuli vai fta ia fa aftai o maul nei ava no ta uele uma tele petiti tato tu e felo i foi lungol nei penga ta fai langi o tato felo ia ina ia manuia so ta inga e mai se foi taranoanga uma tato te fasoa ile manuia o tato watunu elua ai fa aftai mo lo no ta pau ta te felo i foi lungo penga ta fai langi fai ni tato tala tele ai fa manuia tele ta po inga se tato watunu le yaso ta po ai mama i foi ia Samoa atolo lala papa ia tunu mamao manuia lo to ai tau malele manuia lo to tau mai le tunu tato felo i pe fa soi foia mai manuia alo fatu lau fa foga e tato tunu ile sau noanga fai u le fionga i lau le mali toa o le tai po le tai fono o le vainga fa fai nei fa tua ile tua Samoa o tasi lau to o le tau pa utau le ave tol bono mole por kalame ia male channel nei tala ta ui to fa soi foa soi foia